Titi tempat uji dom manusia negeri berlepas. Kamu batiti bersajad Nabi ya Rabbi dalam syiruga negeri berlepas. Kamu batiti bersajad Nabi ya Rabbi dalam syiruga demam merupakan Nabi Adam gekeligopnya nafsi 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 demam merupakan Nabi Adam gekeligopnya nafsi 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 liba uranya tolong malingkan untung cucolan ingat sendiri di baurannya tolong malingkan untung cucolan ingat sendiri. Tema merempak Nabi Musa gepegabak getanyang pakri tema merempak Nabi Musa gepegabak getanyang pakri wangi Nabi Musa ngebantu kamu di baurannya syafaat diberi wangi Nabi Musa ngebantu kamu di baurannya syafaat diberi lang padang masyaluah pahala dari beton jatah pasang unta dan padang masyaluah pahala dari beton jatah pasang unta mengalu-alu melintang suap pagi bantaja amalan hana mengalu-alu melintang suap pagi bantaja amalan hana demam merempak dan Nabi Sulaiman gekeligopnya hanjana lembantu demam merempak dan Nabi Sulaiman gekeligopnya hanjana lembantu laju nejali Nabi Muhammad di sini letak syafaat Nabi laju nejali Nabi Muhammad di sini letak syafaat Nabi dan pada masyaluah pahala dari beton jatah pasang unta dan pada masyaluah pahala dari beton jatah pasang unta mengalu-alu melintang suap pagi bantaja amalan hana mengalu-alu melintang suap pagi bantaja